Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Исәннәрмесез, ассаламу алейкум мөхтәрәм дуслар, кардәшләр, милләттәшләр һәм инде музыкага, безнең көебезгә, безнең тарихыбызга битараф булмаган кешеләр. Без сезне монда күрергә бик тә шатбыз. Булай бераз соңлаганда һич тә ачуланмагыз, без инде соңга хәтле көттек, җыелыр дип кеше һәм башкасы. Һәм инде бүген чын матур музыка бәйрәме, музыка кичәсе, мәҗлесе булыр дип ышанып калабыз. Һәм инде үзебезнең кичәбезне башлап җибәрәсе килә, ул да булса кичкенә генә видео язма белән. Әлеге клип төркемнең дебют альбомындагы бик еракта идек без җырына төшерелгән. Шуннан да ул бик еракта төшерелгән, Хельсинки урманнарында төшерелгән. Һәм инде шул вакытта видео язма Тукайның туган көненә багышланган иде. Режиссеры монда утыра, Илшат Рахимбай, аңа алкышларга мөмкин. Апай берәүләр алкышламады, чөнки әле клипны күрмәде. Дуслар, әйдәгез экранга игътибар, әлеге клиптан башлап җип китә безнең концертыбыз. Хәзер башкала бездә 18 сәгать 28 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга эстрада музыкасы концерты тәкъдим итәбез. Син пока жанр гитарасыз гына уйнай аласың. Нишләптер гитара минем син уйнаганны буздырды. Best friends. Tudus. Minun gitaran da tuktattılar, iyi oynayamaz. Ama Sinan yarın oynuyor. Mini o hazır. Mini hazır. Хорошо. Yaxşı, Tatarsı, yaxşı. Ayıp. Ne? Ayıp. Ayıp. Ya, be. Şunda estrada senfonistini kırsan için. Şul yerindeyim. Aktakta. Süzgeçten alınırken başka 600 estrada.
Yok bu estrada noşar milletleri. Ben Tatar estradası geldim. Musa, Ya, oktatma. sen Tatar estradasına girmesi zaten. İyi, mingar. Bunu saçına Böyle girer. ek yaxşı münasebetim. Bu aslında şu haddi yaxşı ittireler. Bitireler, neyse bu bitireler. Varsında mı şitilge jiyip kilerge kireye almış. Varsana. Hayır. Şunda kolları edin o şekilde. Musa. Oktatma ne? Demek bu hikayede kreativitet hem fikir azaltılır. Olabilir. Ne ilk yaşam aktıkta oynayıp varsa yam pam pam ne bilen şimdi. Markata ne bilen yam pam 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 rora. Sizde yardımınız gerek. Ezgine. Mum gerek bizge mum. Gün büyürek tez uzup gitti ya. Bu gülmegen. Yok. Sen biraz alt. Ben muzikant tugel, artist tugel, biznesmen tugel, politik tugel. Bomş? Film Tatarlarının elämäksesi juhlaa. Ja sitä yksi lapsuus kyläsin kytärtnitys kamerana. Tosiaan Chakarsa keräkin teateriä Kazanda vergen peräläksen vuorten. Tabii sizin de. No gider mi? Ya, bizlik mi? Ya, ne var? No, illa säkert sreagerar min принципе в темпе игра. Yani dışarıya kirege säkert och şamanşı. Ben. Правда, меня саксофонный секция когда Яра папа. Jaksoyhteyden geldi. Ay azrak birinci bir anda bu mağan. Yok. Teklisin sürtürsün ya. Şekilde bizden Tatarlar, Tatar Ruslar. Evet. Наверное, курып торасың, цветой пахну называется. С халқы бетінде электен түгел, біздің халық бет түгел. Халық һәр кіші өзі үшін яшай. Капиталистический стройның біріне енді Европада халық шулай суығырақ. Бек яқшы егін тыңдасады, чөнки мен тұрмыш тәжірибесін тұтқаным. Қазанда қолған болсам, әлбәттә бірінің тұрмыш тәжірибесі болмаған болар. Тілді білмеген кішілер енді, әйтейін, ұныттым, ілік яқшы сөйлешәдір, оған орысша айтмышы с удивлением ғана қарай алдым. Salkan. Melodic Salkan. Blues. Böyle değil.
Skripkası olsun laylaylık güneş Allah. Degeni degende biraz nettirtmekçi var. Boş desene. Jo, Borschmark, mine Borschmark, det kan jag säga. Det är så bra. Borschmark och från det avskeisen Mannergeim avskedet. Kim? Mannergeim, general Mannergeim. Mannergeim? Finlandiya'nın en zor askerliğin bizi kurtardı Sovyet Soyuz Stalin kolonları. Bana bizi çakalarsız. Mine bir tapkır. Yine kimdir çakalar? Yani şey çalıyor. Tamam tırtırak yiyecek misin? Sen tırtısız balığa bulamayın. Gittik mi? Kim beni sakın yanlışa? Oynamayın işte. Sonra saklaşak. Rahmet. Rahmet. Biz sizin için vatan medeniyeti her şeyimizdir. Her Yere. Tatar dili için, halağı için, medeniyeti, muzikası için. It's only rock and roll, but we like it. Sizin балларınız. Тимур, ты же смеешься. Давайте без улыбок, один раз сделаем, ладно? Lara, o'zingizning ishga dunyongizda yi. Ha? Yo'q, ну, у меня основной у меня, boshqa у меня у меня. Bugün akşam yaratan min yaxshi muzikantlar var. Ular bilan birga ishladik. Bayram qachondir bitgan bo'lsalar. Yüzümüzün medeniyet, yüzümüzün muzikani zaman şartçılarına yerleşen bir deliydi. Yalı adam vakit alır, adetini. It's only rock and roll, but we like it. Bir strouşkan ittirtecek mi? Bir. Hayır. Sen gider misin? İttir. Ya. Buldu Allah'a şükür. Yarımını tirkep koydum. Haydi Rahim baymaca. Oh, har du inte den? Ja, sådär. Tegiler neresi durmuysan indi onu? Yeah, Yeah. Yeah. Yeah, first. Jenny. Månglo. Okej. Sanat tıpkına saklanma. Bu sanat tıpkına saklanma. Kışının bir ölü şöbette. Bu yazdı bu konuşmayı.
Musa efendiga. Rahmat. Mana kesaga siap, yaxshi. Yes. Bugün de seni tamam benim gibi. Nasıl? Bayramlash ama kız. Bayramlash. Tatar muzikası zamanca neydi dereceli bu alan. Zorluk işlerden köle gideyindi bu Tatar muzikası. Yani dereceye gidecek. Başka medeniyet kültürlerde da neler var, tesirler var. Daha belirten biz bugün müzikler çıkar. Başka kulturlar Tatar müzikin anı da kullana başlarlar yüz muzikası da kendileri. Thank you. Yaxşı, rahmet sizge, hoş dildiniz, ibaret bilimsizlik, şartız, Türkiye'de yanına. Şu bu ansambulun ismi Super Tatar Polydymnet Band. Biz hazır Treskola'da 2 hafta vakit ütkərdik, anda bir hafta öğrendik, 2. hafta yazdırılır. İnşallah o disk bu yılın ardından, gelecek yılın başından çıkar. Bizlere birinci şimdi Tatar gospelini yazdık. Anasının kuşantası var da ana indi her bir Müslümana bilet diye. Bana bizde kuşla bir yer var. Şu an bir imam. İmam bile indi bu neresi dolayı. Biz ana bağışlıyız. Ayşe Allah'a bağışlı. Timur Zafarov. Yıllar Fender, Rayza, Fatih. Doktor
Frankfurt, Musa Malik. Dostumuz, bizning yetakchimiz Deniz Bedrettin. Vi don konkurst kotkta. Råkadana på konta. Tällainen talotamas pystyssä saata. Sujaksesu tänne. Sun on härkisekäinen viettää ujan kanssa. Käytät sinä pelin tsekkiästäri. Ai, se on vielä kysök. He's a great guy, old friend of mine. Jukka tekee niitä uniakaan tapahtuu, mikä uniakaan, on työtty missusinta. Anna sun, sit tää kattoo yhtä videoa, Jukan videosta, katso hyvä basisti. Mä sanoin, se oli sama jätkä, joka vaan pitää kamaa. Miten se on bassus? Se on paljon puhutaan. We send you the CD when it's Yeah. All the best, all the best, all the best. Thank you. All the best. Have a good trip and good night.
Zamançı muzikaga süzler de yazıp olar. Şu bizim missiyamız. Эстрада музыкасы концертыбыз шушуның белән тәмам. Мен шундай кішкене генә кыскача гына клип булды. Тулы версиясын сез режиссерыбыз Илшат Рахимбайдан ала аласыз. Рәхим итеп анарга алкышласагыз да булыр дип уйлыйм. Әлеге видео язма сезгә группаның ичендә булган иҗади атмосфераны бераз гына булса да җиткергәндер дип уйлыйбыз. Ләкин хәзер сәхнәгә чыгачак музыкантыбызны шәхсән мин аеруча яратып тыңлыйм, чөнки ул гади генә инструментлар, уен кораллары белән күңелгә үтә ала. Каршы алыгыз. Сәхнәдә музыка белгече, фольклорчы, остаз Геннадий абый Макаров. Рәхим итегез. Әйдәгез, без монда күп түгел, шуңа күрә алкышлар минемчә күбрәк булырга тиеш. Рәхим итегез. Геннадий абый сезне калдырам. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Бу киноны күреп, шаккатып тыңлап тордым. Әйбәт музыка, күңелен салган музыкантлар һәр вакыт кызык безнең өчен. Музыка тарихы да шулай. Безнең әле музыка тарихында романтикларыбыз күп. Татар тарихы бит ул бик бай тарих. Ул ханнар, сугышлар гына түгел, музыка тарихы да. Менә шул тарих, төрле музыка кораллары безне һаман кызыксындыра. Менә шуңа күрә дә менә борынгыдан бүгенгә килгән безнең традицияләребез турында бераз әйтеп үтермен, һәм дә инде менә үзем белән алып килгән музыка коралларында да бераз уйнармын. Безнең иң борынгы музыка коралларыбызның берсе ул думбра. Инде мәкаләсендә бар аның скрипка думбра, әти башка кундыра. Әти башка кундырса да икмәк белән туйдыра диләр. Димәк, икмәк белән генә түгел, әле ул барыбер кешенең күңеле думбрада булган. Менә думбра дибез, аның без инде оныткан югыйсә, барыбер бөтенләй онытып бетерәсе килми, аны яңадан тергезеп, бүгендә аны кулланасы килә. Менә минем кулымда да шундый бер думбраның төре булган, әйбер эзсез югалмый. Барыбер аның нинди дә булса эзләре кала. Менә шул эзләр буенча инде хәзер без аны яңадан тергезергә мөмкинлек туды хәзерге заманда.
Мин борынгы бәйт көйләрен уйнадым. Шушы көйләр Ятхар хан бәйте, Сөембикә турындагы бәйтләрне көйләгәннәр. Шушы думбырада уйнаганнар. Мондый думбырада туганнар килгәч тә уйнаганнар, яшьләр күңел ачканда да уйнаганнар. Аннары инде думбырада безнең суфи дәрвишләребез дә уйнаган. Зикр әйткәннәр. Хәзер әйтәләр, имеш музыка коралы белән көйләргә ярамаган диндә дип. Алай дөрес түгел. Элекеге яраган ул барысы да. Шуңа күрә менә ул элекеге традицияләрне яңарту, ул әлбәттә безнең өчен кызык та, ул кирәк тә, чөнки без тамырларны, үзебезнең барлыгыбызны шуның белән ныгытабыз. Бер заман шулай бер авылга бардым да, көйләгез әле мин әйтәм. Менә мәүлид көйләре бар. Юк, диләр. Безгә хәзрәт кушмады диләр. Ярамый икән ул диләр. Мин әйтәм, ничек ярамый? 1000 ел яраган, хәзер генә ярамый башлаган. Көйен генә беләсем килә, әкренләп кенә көйләгез әле дип әйткәч, бераз гына көйли башладылар. Шуннан безләрне дә ошап китте. Аннары рәхәтләнеп, туктатып та булмый, рәхәтләнеп көйлиләр. Шуның кадәрле матур сәнгать, шуның кадәрле эчтәлекле сүзләр, әлбәттә, андый әсәрләр тыңлап кешегә зур тәрбия бирелә. Менә ул тәрбия, ул бик кыйммәтле әйбер. Шуңа күрә менә андый сәнгать белән тәрбияләү традицияләре һичшиксез безгә кирәк, һәм без аны да бүгенгә дә ныгытырга тиешбез. Менә мин уйнадым ишкыллы думбырада. Иң борынгысы аның ишкыллы түгел, аның 2 кыллы. Менә анысын да алып килдем, анысы белән дә уйнап күрсәтәм. Бер кеше әйтә, думбыра бит инде ул кыргызлар уйнасын. Әйдә, гармун уйнар үзебезчә дип. Алай гына түгел шул. Гармунның тарихта үз урыны бар, думбыраның үз урыны бар, бүгенге көндә гитараның да, саксофонның да үз урыны бар. Һәрбер тарихи чорда безнең коралларыбыз үзгәреп тора, яңарып тора. Әгәр дә без уйныйбыз икән, ул безнеке. Шуңа күрә менә кыргыз гына түгел, татар да уйнаган, чуваш да, марый да уйнаган думбырада, хәтта инде башка халыкларда урыс да уйнаган. Шуңа күрә ул домыр да марачей дигән сүз безгә билгеле. Димәк, менә без бу коралларны да рәхәтләнеп уйнап, кулланырга хокуклыбыз. Бу безнең тарихыбызның бик борынгы тамырлары һәм бик кадерле тамырлары. Халкыбыз шул көйләрне саклап калган. Шуңа күрә без аны рәхәтләнеп уйнап, үзебезнең тарихыбызны күз алдына китереп, ул безгә бик кирәкле әйбер. Менә шундый хисләр белән мин сезгә дә хәзер думбырада уйнавымны дәвам итәм.
мондый көйләрне уйнаганда тагыдай бетерек булыр билгеле инде аны җырлап сүзләрен дә ишетсәк. Ну, көй булса да без монда инде күз алдына китерәбез борынгы Болгар, борынгы биләр, борынгы Казаныбызны. Әлбәттә, мондый көйләр, мондый музыка коралларны, төрки халыкларны берләштерә. Ул безнең уртаклыгыбыз. Biz аларны тыңлап, үзебезнең иңнәребезне тоябыз. Әлбәттә, шуңа күрә бу кораллар безгә бик кирәкле. Бүгенге көндә менә бу безнең очрашуга, концертка мине чакыргач, мин үзем белән әле яшьләрне алып килергә тиешле идем. Әмма үзегез беләсез, хәзер сессия бетеп килә. Студентлар әтисенә, әнисенә пишмак, гвардия шарга ашырып кайтып киттеләр. Алдагы көндә әле ул шулай да булыр. Чөнки менә бу безнең борынгы традицияләребезне хәзерге заман музыкасында куллану әлбәттә бик матур башлангыч, аны әлбәттә алда үстерү инде безнең барыбыздан да тора. Бездән, сездән, музыкантлардан, һәм дә тамашачылардан. Шуңа күрә менә мондый башлангыч мин уйлыйм перспективалы булыр дип. Хәзер сезгә тагы Сөембикә маршын башкарам. Çıkış yasadı Super Tatar Gennady Makar. Her zamanca Tatar muzikasında yana adım yasay. Türküm Tatar halk köylerine gün batış rock, jazz hem blues alanların kuşa. Muzikantlar üzleri etmişli bizning şıgılda en mühimi muzika hem baritik canlı şıgışlar. Demek bugün yangıragan jırlar indi şul şekilde alır bir kaçanda kabatlanmayışıp hem siz şuna şahit bulaşaksınız. Dostlar, Pay birovlar aytguncha, blues da, jazz da alar tatar so'zlari. Blues bil o'zing degan so'zdan kelib chiqqan. Mana ular narsa biladir, shuni o'ynaylar. Ham endi jazz da jiz so'zidan kelib chiqqan deylar. Ham endi metal tovushlari ham boshqa shunday temir tovushlaridan
ясалган яңа музыкаль жанрлар. Сәхнәдә супер татар. Каршы алыгыз. Haydi keçiler, hoş geldiniz, rahmet geldiniz, başmak sak geldiniz. Bugün biz sizgensizdir bizde iki yanı ağza hazırga çünkü bizim irki apabız bala tavarga tura, şunun için onu bunda korkutasıyla getirge. Ve şunun için biz bir şartız güzelliğe de azatlığa bilgen için rahmet sizge. Birinci numaramız qaysısan? Birinci başlıyoruz. Şunun bilen bu bizning disklerden tabira. Söylesin mi dik soruyorsun.
Küçük Braznige. Evvel Tatarlarda has bulgan vekinde uzakta işitilgeni yok. Dini jır diysek. De bu şunlardan kile bu min tabii ki Rhythm blueslar ve gospellar tınlatmında andan anlasın bu idea çıktı bina. Bunun asıl telesegizlerge ol tabela Jeff Beck hem I think Sting. Are you people get ready? Yani Tatar teline tercüme ettik sözlerinde tercüme ettim de şöyle anasızga teknik gitarist. Dire yağdana Gülersin hodayla Kulesi Bu hikmetli anlar için Aç tubanın yüreğinde Mehabbet tutarsın gümlinde Yakşılıkta yaşa o durmuşunla Aldanma fani dünyada Durmuşum bittik kıskan La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Şükür kılsam Allah'a Anın birgen nimetlerine Yerden kulansızsan meskenlerge Şartlık kılıçlar bir yemeğine Ayrılmasın Allah'tan Anın gülsem gelen o yolundan Gider ginetten ahiret göğe Ey muhanım silmezinde La ilahe illallah Uşalarımız La ilahe illallah Praise the Lord La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ayrılmasın Allah'tan Anın gülserken oğlum yolundan Gider ginetten ahiret günü Ey duvarım silmezinde La ilahe illallah La ilahe illallah
Joo. Bu dini eşyaları arada uylarga, bir seriyosun gerek ne arayın gerek uylarga. Ahiret görene başlayınca ettiler kalkırak bu. Yani şu temada yani devam ederiz sözünü Herr Doktor Musa Malikka veren. Hayırlı iş hürmetli tamamlaşılar. Size rahmet ve motor edip gelgeniz için. Hazır men sizge özümnün yaratkan jarını jarlap etesim kile bu jarını endi men 80-nji yıllar ahırında iň birinji mertebe jarlaganym Rezide Ahyarova kiýi Osman Sede sözleri. Assalamu aleykum. Musa, aytib gibi Musa hem Yılnar Fatihov'un Brainstorm niçe oldu. Ne? Yaxşı, rahmet. Alarının tegeni, alar bunu kıldılar da şunun için bir gerekli bir temanın ölüşürü şun düşünün için bir zaman Fatihov'ga verdim artık anın ismi Yılnar Fender Fatihov, lakin de bu jördan sonra arayısın verdim Yılnar Fender Frank Zappa Fatihov. Çünkü temalarla şimdi rüdemler kötü yapılmıştı. Yani potpourri.
Хезер Фатихов, Муса Малик, Азат Билметов. Finalda baramanda Timur Safarov. Yaxşımı kızlar baksınlar? Kızık mı bergen? Sizge başkarılayla bergen. Kerak mı tuttur? Her yerlarga bergen. Devam etamiz bizning kichkinagina hit gibi bo'lgan videomizdan. Oq qalpoq. Потом не белый Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.